Ngezami inkomo ezikhona uzothatha kezami. Lo channel sitshaba sikaZimu ngebizwa ngikupulelwa kwaThombeni la kuMoja Love ichannel ngu157 ihlelo ke zinkomo zamalobolo. Mbukeli namhlanje sikwandebele kunobaba usibhalelekwa kwaMahlangu uyalila uthi umkakhe wakhamba ngendlela nyana engingakayizwa kuhle manje ngikhambe sokuhlala phasi siza uMahlangu lobonyana kuhle umraro yini singamhelebha njani. Lo channel baba Sithokoza baba uMthombeni. Ninjani? Sikhona yini? Awasivukile. Ke ngibizwa ngikupulelwa ngokwaThombeni. Ngisuka ke kwaMoja Love ehleleni lenkomo zamalobolo. Ukhona ongibhaleleko lapha kuye nobabili. Ngizokuba ukuthi ngithome ngokuzazisa ukuthi ubaba ngibani, kuzuba bathi ukuthi ungibani. Bese ke ngiyangitshela ukuthi yikomo ngila namhlanje. Okay. Yeah. Mina igama nguMay Mahlangu. Ubaba Mina nginguJohn Mahlangu. Alright. Ngibawa ningitshele ukuthi ngubani ongixoleleko ene why ngila namhlanje. Okuxoleleko ngimi ba uMay Mahlangu. Yeah. Mayelana nendaba yakwaMahlangu neyakaJiyana. Umakoti wakhamba 2023 ngoNovember. Yeah. Umakoti ukuhamba kwakhe umakoti wakhipha isisu. Wathi makakhipha isisu wangena esibhedlela. Waphuma esibhedlela wabaleka wayekhaba zakasabuya ngendlini. Sababizela enkosini, sithe masibabizela enkosini kwavunyelwana ukuthi bazokubuyisa inkomo. Basolo bayasayina babuya basayina masibabiza unande bayasayina abakalethi lutho tot namhlanje. Sibambe lapha. Ngifuna ukuthi ke sithome ngokwazi umakoti lo ukuthi umakoti lo igama lakhe ungubani? Ngunomthandazo Jiyana. Unomthandazo Jiyana. Bese uyasitshela ukuthi unomthandazo lo uhlangane kuphi naye? So unomthandazo Jiyana sahlangana eCudeni yazizumela. Oh. Wabamba eCudeni. Ngabamba eCudeni. Alright. So ni nabantwana naye unomthandazo. Sinabantwana abathathu bendazana. So sengifuna ke singene endabeni ukuthi wena naye nibange ini? Mina naye. Yeah. Azabe kuliwe lapha, azabe kubethwane. Yathi kuyi2023 yangihlele evrandini. Yeah. Avasa uma kwami lona Jiyana. Uma lo ngiyambona ukuthi uzithwele ngiyamtshela ngithi ma uzithwele. Yakuhlekwa la ngala khona kumnandi. Wadawa ngizithwele ngizithose ngibani. Yakumangaza umbuzo wakhe lo umphe ipendulo lakhe lokuthi ngenjani enje ngathi angazi. Okay. Ngathi mara isizwe singizesibona. Ngisibonile nje. Nango 2018 kwenzeka so. Wayema-18 wangitshela ukuthi ulele lamntwana. Sakuthatha sakusemntwini inyanga yasitshela ukuthi wena kwenze njani ngesisu bawusiphethe warareka ngayithula ngayiginya nomratha lesi sona ngisigadile namhlanje ngifuna ukusibona. So ngisigade ngasigada kudlule imveke emibili. Sibe ukuthi ngitravela ngekoloyi kuye edrobheni bekananda phuma nami ekseni. Kwaba nelinye ilanga wathi man no angikhambi nawe namhlanje. Angizizwa kuhle ngizokhwela u5. Besiphuma ngo4. Ngathi alright anginakinga. Awangikhambe ngedrobheni kwenza ukuthi mangifike emberegweni. Bathi no man wena idelivery yakho namhlanje ngekwaha plaza. Wakubuyisa ekhaya. Bangibuyisa ekhaya. Yeah. Hawu. Angithi nangumama kwami. Mina ngicala ukuthi uyokhwela u5 ekseni hawu mama kwami ukwenza njani ekwaha. Hawa naye angibone as. And then no lada man ngibuya kwa doctor ngizizwe ngingazizwa kuhle. Ngithi alright hayi ayinakinga manje njalo. Udlule nethi 4 days umuntu abambe idate. Alibambe iveke yonke. Alibambe iveke esibili ngiba kumrokho ngitawa man. Idate elide kangaka. Idate uthi wangena emalangeni wabomma. Alright. Yathi ke so sesiyalapha emrogweni. Yeah. Sekuyi2 weeks ke limbambile idate semrogweni. Yeah. Wena fazi mina yangirara ke into yakho leyo ukuthi ube sema-dating mina ngigcina upreg. Hawa iyangimangaza. Athawa mina ngazi ukuthi kwenze njani enini ngithi mara uyavuma ukuthi upreg na. Upreg mangikutshelako athawa ngivumi mina bengasepreg ngithi alright. So ngamanye amagama ucekile iveke entathu. Zonke umroho ungawazi. 4 nyanga yonke evekeni esithathu lethi ngikutshele so. Evekeni esithathu le
avakatshela uHulu igazi lithi phushu kwaHulu apho. Awa ngisahleli ladawa ngifonela gijima ngistarta imadere ngigijime mangifika kwaHulu ngimthola ubambela ipali legate u10. Awa mangifika esilukazini ngithi isilukazi kanti kwenza njani athi mntwana nami ngiyathoma ukubona imihlolo engaka igazi lithe phu kumngakho zipha amachorobha akho. athi ukuthini nakatsho njalo gogo Ngithi gogo utsho ukuthini adawa lapha mntwana nami akuseserehe. Ngithi mfazi ayikhona siyakhamba phela mina ungibize ukuthi ngizokuthatha ngikuseklinika or siya kwadokta. Athi mina ngeze ngakuhamba nawe. Ngithi kum adawa iklinika abangazi ngithi bakwazi ini. Ngithi yabona ukuthi wenzani. Athi ngenzani ngithi sisisu sikhiphile. Ikomo ubaleka. so na ucabanga kusho ukuthi kunesoko ebelikho umroho la Likhona. alright so njenganje yini ofuna ukuthi uChigwana akwenzele yona njenganje Nje ngibawa ukuthi sokulungisa into esazona ngazo ekosini sithole zona abasayinelako and then ngiphume sikwenga ukuthi sekumahlandla ihlandla lesi4 akhamba umakotlo uyakhamba buya ngiyacabanga ukuthi amabele komo ayi4 uthi ukhambele futhi ukhambele futhi manje obuya naye enkosini ekhombisayo ephatheka ukuthi wena uye enkosini bakuvumela bathi mde bakunikele uphethe ini nazi engiziphethe kwezekosini ngezango ngafene lezi laba bekosini bathi uzokuhlala ibandla lekosini 3000 then nina abantu bakwajiyana nifanele nibuyisele abantu bakwamahlangu ikomo eyodwa ephilako nibabuyisele nemali engange-6100 yemali okay basayina ngekosini saphuma ngomnjalo singakaphathi ulutho yaphe ngekosini la bengikhona mina yaphelela njalo so iy'nkomo zakhona uthi uyacala zisesekhona zikhona kamnandi khulu ozikhona nasifika lo uzozibona le yakwethu nale alright so uredi ukuthi singawalanda nje awa ngiredi akuthoko lapha uMahlangu alila ngakho ukuthi umkakhe lo usola ngathi unesokana ebelimkekebela yena nakabhizi nombereko ngoba kuzwakala indaba yokuthi kunesisu umfazi lo asikhiphako manje-ke asikhambe siyokujika entolo nasibuye entolo sizokuzwa kuhle ukuthi kuba yini umfazi lo enza into ayenzileko le amalobolo ayabuyela emuva iyayibuyela kunabantwana kudiphenda ukuthi lapho siyikhuluma njani igazi lithe phu kumngakho zipha amachorobha akho athi ukuthini nakatsho njalo gogo ngithi gogo utsho ukuthini adawa lapha mntwana nami akuseserehe ngifuna ukuthi sikhambe khe siye kwajiyana siyokuzwa kwajiyana ukuthi umfazi lo kani kuba yini insolo zakaMahlangu lo kube ngathi ngizo igate basezivulela lapha sebavulile kuphi lapha egeyidini le size ngapha kade lapha egeyidini le urehe gogo wami Ngiyaphila baba. awu ngiyathokoza mama awu ngiba ungilibalele khona sengifika ngingakatsho ngebizo ngingupulelwa kwaThombeni Thokoze ba. ya Kathombi. iye ngikhamba nobaba nango wakwaMahlangu Okay. uyalazi sokane Ngimkhwenyana ngiyamazi baba. umkhwenyana Naye we. ya Thokoze ba. umkhwenyana ba ugogo ungibawile wathi nakhe na banekulumonyana nayo kusana enkosini Ngiyini sekubiza ubhuti omunye ngapha. iye ke kuze nabo bakhona abobhuti abadala Yeah, umfazi akhe khona. nomfazi akhe ukhona iye mina sibenganakinga gogo beze sesibonisane ngendaba le siyicede namhlanje vele iphele Jama uqala umfazi khona. ya Makani komningaseli nenzama. songikhulumela naye gogo ngizokuchazela ukuthi ikomo lesisho size singakatsho ya ngiba gogo ngikhulumele naye umakoti eze ngapha ngibhalelwe ngebakwaMahlangu so bangibawile ukuthi siba usiphekelele ngoba sakhamba saye enkosini nasifike enkosini nasifike enkosini kwaba nenkulunywa ekhulunywayo kwaba nesisombululo manje ngithi ngaphambi kokuthi ngithathe into ekhulunywa
ngumahlanga akhe ngizwe kwabajiyana bakwajiyana ukuthi kuhle kwenzakalani into le yamoshakala kuphi. Bakwamahlangu udadewethu uthi ubabizile mhlambe close to 6-7 times babodwa bakhuluma bamndeni ngendaba yakasibari ukuthi wenzani. And then nabaphumako nasebakhamba usibari nakaphekelela bekhaba nabasendleleni akubhutaki bafowabo ngomncane batshela usibari ukuthi umbethe udadewethu ukakhulu uyadelela. Abowandaba abofowabo. Okay. So lento le uyichubeka bayilungisa nabaqeda ukukhamba iyabuyela nje until kuze kube close to 6 times bazi babize thina because 6 times abasibizi thina. And then emva kwalokho basibizele enkosini kwafele hayi enkosini kwafele. Yazi ngicela ukubuza kancane kuwe. Amalobola abuyele emuva. Ayibuyela. Kunabantwana. Kudependa ukuthi lapho siyikhuluma njani. Ngoba kancane ngifuna just ungene emlomeni. Ufuna ukuthi sihlalise kuhle. Angitsho kuba khona izizathu ezenza ukuthi ababuyele emuva ngoba angeke nawumfazi womuntu bese wena decide ukuthi ngoba unomntwana la uthi sengiyakhamba. Angisho umfazi abantu. Now decide ukukhamba wena uthi ngoba so unabantwana udecide ukukhamba uyaphuma uyakhamba ndani ngoba unabantwana kuphelile. Uyayibona ukuthi iyangukuthi iyenze kanjani leli. So nayibere kanjani? Yagcina ekosini yaberekwa kanjani? Iberekwe njani kuhle. Ekosini ugcina wami ubuya mina because ngagcina ngingasayi ngoba manje indaba khona sagcina siyisolvela ngekhaya. Okay. Ugcina kuye ekosini ngingama khona. Nabo ngamakhaya bakhona. And ekosini mina le ugcina kwami. Mina ngijoko kangigula ngiphethe mathumbu. Okay ke mina ngababuza bathi kwasa ngikhiphe bathi ngikhiphe ngidabula inthimba kudatula inthimba ne athi bathi nge 3000 asifo 6 baba kuthi 6 3,000 inthimba 3000 mina ngathi kibo So 6,000 le usayikhumbula. Mina bathi kandobolana nabo ngibaba balala. And nami uhlala kwabantwana bakhe la akungiphathe kuhle baba. Akungiphatha kabuhlungu. Ngathi sisekosini mina okay irele iphela ngomjani. Ekosini bathi thina fanele skip ikomo ne sibuyisele kwamahlangu ne 6000 ne 6000. Ngathi ke mina ngoba mina ngodla abantwana ngiyahola emalini nomholo le ngiba ukuthi mina nengizokuhlawula nina bekosini nge 6000 leyo yena baba buhlelo atheke angibhadalele isosayidi angithengela abantwana ukudla ngoba basapotwa ngini abantwana bakhe ngathi yena ngitho vele zangithathenge nepuphu neshukela zangayithenge solo bala abantwana ngathi mina nakakwenza lokho mina ngizoyikhipha imali nethi yena azama ukuthi athengele abantwana ukudla akungibhadelele isosayidi angibhadelele inkomo lezi enginazo lezi then mina ngizolibhadela nina bekosini wahlala kangazikhiphi. Ekosini kwaba negama nyana bathi mani bakwajiyana yazi ukuze banicindezele so kunento engakhambi kuhle la phana nanifika nkosini angithi sibophisene mina nawe osasiphendulane thina sicalane uyaveza umkami lo wenza so nami ngiyaveza ubaba kwami lo wenza so uyangizwa lapha ithuba elinjalo thina khange basiza zange lapha khona baba ngakithi. Okay. Ithuba ebalizwako lapha nkosini la kwamahlangu balizwa la kamakoti khe bafuna ulizwa bathi makoti unikani uyidelele. So umakoti wathi uyadelela ngakakhulu. Yebo. Okay. Ngena ke mkhonyana. Bowukhona musa? Bengikhona. Lapha asikaya amahlandla amabili. Sakwakuthoma nomakoti, sabuyela nomakoti kwesibili. Sabuyela sathi masibuyela kwesithathu. Nathi umakoti uyagula. Azakabe khona umakoti. Ngumhloka babize wena egcineni ninosansana mva. Nathi umakoti uyagula. Weza nosansana. Mhla ukugcina kwami. And phezwe kwelo kanje la bensayina bathi inkomo ziyabuya, nisayina babuye banibize. Bathi phela solo silindrile bakwamahlangu. Hlangana enkosini, nithi nisohadla mathe. Sabuya kwesithathu nathi nisohadla mathe. And mayigcineni bakubuze enkosini straight sesisodwa. Sesisodwa unosansana. Bathini kuwe ma?
bathi kimi mina usansana wathi yena indoda nami le ezabe khona ngomgcibelo wathi yena yokuhadla manje ngathi mina ke bekosini ngiba ukusikima ngibuze ngathi sansana wena sansana nokuthi uyokhadla manje utshela bobaba laba abakhulu ukuthi uyokhadla manje ngoba awubereki naloko undritsha kabereki naloko aphambili wathi manje kufanele uzikhitshwe ngubani ngimi ngoba mina ngibereki nondritsha kabereki nasansana lo akabereki manje imali le kwesiphume kubani kimi nasithi siyayiqalisisa kuhle kuhle indaba yokuthi ebukhosini bakhiphe isigwebo ibanga lakhona kube yini kokuthoma umfazi olotsholweko wavunuliswa mde kwazeka ukuthi nakhibe wenze umlando ofana nalo okhulunywa ngoMahlangu umfazi lo bekhabo mde beze bazokugeza abezimu bakwaMahlangu babuye bazogeza umuzwa kwaMahlangu ngoba licala elenziwe umfazi lo athi uyazeba ayikho anginakuthi umfazi uzokuthatha abantwana athi akasakufuni akuhamba ekhabo batshona uzomlandela negrosa ithuba ebalizwako lapha nkosini la kwaMahlangu balizwa la kamakoti khe bafuna ulizwa bathi makoti unikani uyideli enkosini banibuza bathi uMahlangu kumele akhiphe eziphi indleko ngokuthi indleko zakho uzikhiphile uzicedile zonke abantwana kumele baye kuMahlangu bathi Mahlangu ayikho into ekhipha abantwana ngebakho ayikho anginakuthi umfazi uzokuthatha abantwana athi akasakufuni akuhamba ekhabo batshona uzomlandela negrosa ufuna silungisele yekomo yefine because i-reason engenza ukuthi mina ngikubone kwenza isense ukuthi kube khona into ephumako kwajiyane iye kwaMahlangu it is because umakoti igama la alikhiphako yena ngowakho umlomo wayethe wayangasamfuna umkhwenyana wakhe wathi nakafikako nabaleleko ya makoti nabantwana kwase bavuke bonke nandro ithuba lakho sister ungakhuluma nasi chance katangabuyi bekabhalela kupheka ngisho nechapisi leyodwa lo anemali anamateksi angabuyi azokuthenga ukudla kuthengwa ngimi bantwana babonke nje labo babona bakhuliswa ngimi barini nawe zimpahla macude yini bethala kimi yena in 2 years udliwa amateksi ayi-3 akuhamba angabuya ayitransport abantu bonke nje and yena ngengikhathi ezifanele ukuba ufikile ne akafiki uyakuhamba yokujayiva labuye ngabo-10 ngabo-11 ngoba yi-weekend ukhambela futhi ngomgcibelo uyokubuya ngosonto ngamasi okay then uyibiza ngendoda wena into enjalo na umbelethi umntwanakho nawuzomkhipha kwakho umsemzini abantu kokuthoma mde umyale umtshele ukuthi into ayoyiyele emzini abantu leya akusiyinto ayibona njengamehlo yodwa ngoba isikhathi izinto zikhamba zichiguluka kwesinye isikhathi abobaba baphelelwa mberego baphelelwa amandla baphelelwa kukwenza izinto abakhona ukuzenza ngaleso sikhathi nawuthi ufuna ikomakho kani baba njengoba wena uyindebele nawulobolako kani awuloboli idini uyalobola manje inkomo zedini and yazi idini linabantwana abathathu so abantwana abathathu abandeni kwenzakalani ngabo nabo babuyela kuye no and inkomo ezikhona ne ngezami zafa zonke inkomo zakhe ngezami inkomo ezikhona uzothatha kezami angalotshelwa nguye mina lezi inkomo ezilapha ngezami uyothatha keziphi okay asenze soda lezi zilobole mina ngeza la ekhaya ngeza kama nabanakwethu akusizo zakhe zafa inkomo zafa zabe zabantwana ukuthi zifikile mina ngiyazazi ukuthi benizipha ini zidle ehlathini ekhaya siphekela inkomo sipheka umratha siphekela thini inkomo zidle ehlathini zafa inkomo zafa inkomo eziseleko inkomo ezilobole mina ukuthi inkomo zifile ngokuthi mina ngithoma uyizona okay sifanele sitshela ukuthi wenze uzokulobola godi bafanele sitshela ukuthi uzokulobola godi phakama ngiyabuza ukuthi befanele simtshela uzokulobola godi na zifile inkomo zakhe lezi inkomo ezisesibayeni ngezami zilobole mina ngezedini lami wena fanele ukhulume nomkakho uhlukane nathi anikwazi ukuthi aninayo ikomo ninenkomo phela lapho nawuthi into awunayo vane uthi awufuni ukumnikela yena akakuhamba yokutshela kwabafeni ukuthi inkomo sikakayiletha akasibiseli kafeni sibuyela kwafeni nje inkomo ngezabaleka basanyeka ngabi bababizi basanyeka ngabi and esibari wena wamtshela wathi usayingeni into yala ngokuthi betha abanemuda lapha ekhaya ngizokwenza ukuthi ngiyingene ke and ngizokublackshema mina kunesikhathi sakho
Angibuyele bafene nasiyalayishi. Angibuyele bafene. Ulayisha inkomo zabanye bazami. Hayi incwadi angibuyele Ulayisha bafene. zabanye inkomo. Dadethu laba bebabhalwe la ngibo abantu beba-attendini bezulu Yeah. bavumelana nazo Baphi namhlanje? Baphi kuya? umdodoti nawukhona Zange umdodoti sivume babe ngithini bebala ukusinikela ichance ukuthi sikhulume bavele bona bathi bakwajiyana namhlanje ngithola ukuthi ubani angenze ikomo ibuyela njena njena nje i-decision yaphuma nethi khona khona lapho akhe siyokuhlola-ke sisiyokuhlola esibayeni mkhwenyana akusho bathi iy'nkomo zakho zifile asikhambe siyokuhlola ngalo ukuthi akunakomo yakwathombeni akunakomo yakwamahlanga yiphi ikomo akho la Nasi. yamaphondo Nasa. Zonke zinamaphondo. usho Nasi. lecale ngapha ebovu Yeah. asikoma akho le Ngiyo leya and then nenye emhlophe nasi. And then akujam ngilisa ngiyakhomba. ukhomba le emhlophe le lomo le ukhombe leya ukhomba le Leya. ya ukhombe nebovu Leya emhlophe le. Ebovini. Avele komo leya la. Brother mba uze necamera le ngiyazikhomba inkomo zami la. Ahlaba yi. Masokhoshi. yakhusha ngibona ngagenzani ubona ngagenzani nofuna ukubetsha lo Ah bethani. Bethani. la ngekubusa kusikwakho la Okay, jama, la kwajiyena kusikwamahlangwana la okay so inkomo akho ngiyo le No nali. Ngiyangiboni kuhle. sister ngiyabawa for the last time it's a no it's a no Uzokujama bebuse lapho malume. it's a no ukhombe bovu nasi gogo uthi ngeyakhe ngiyezana ekhaya phela le nenkomo le inkomo le ngiyana khweni le nebhele ya uyabona le Ngikhomba edini lakho ubuye uthi ngwana khweni. hawu Baba usilashela inkomo yinye la nasi komama. so gogo Ayakhwela. bafuthu angifuni ukuthi kube ngathi siyacabana angifuni ukuthi kube ngathi siyacabana ngicela nimnikezeni inkomo yakhe Angeke uyithole. Angeke uyithole yezwa. Sethi isikhathi sakho sister Linda. musinawutsho njalo wena Uzosilinda. Uzosilinda ngithi sayo kubereka. Uzosilinda. Uzosilinda ene la. Akhona sesiyamnikela khona angeke ukuthi ngesipiti esingangoba kufuna nina bese uzosilinda thatha ke zakho nedayile kanakwena ikhomba ngoba ngiyalapha eyi-1 gogo unikele umuntu aphuma phele nebantwaneni bakhe ngiba ukuthi ngingakuphekelela mina uthathe into zakho nabantwana akathathi bala nazo ngeke kwakhe inkomo akhona si soyochubekela phambili ngempilo Ya vele ngichubekela